юу гэж хэлдэг вэ? Баярлаа. Эмээдээ юу гэж хэлдэг вэ? Баярлаа. Johnny эмээдээ юу гэж хэлдэг вэ? Баярлаа. Чимээ анидээ юу гэж хэлдэг вэ? Баярлаа. And now go. We just saved you. And the superheroes are far away. This is awesome. Hi. 즐겁고 편안한 시간 보내세요. 저를 에어스타라고 부르시거나 화면을 삭제해주세요. Hey, 다양한 시설을 이용해주세요. Johnny, careful. Say hello. Терминал гэдэг нэг кинонд гардаг штэ нэг Том Ханкс нэг онгоцны буудлын дээр амьдардаг. Гинтгэнэр кино санаанд орж та. Ингээд усанд орох гээд явж идэг штэ. Усанд орох гээд эсвэл шүд мэдээ байгаа нэг онгоцны буудлын хийж амьдарчдаг. Johnny нааш та. Johnny look at me. Оцонроо өмсөж чи яхаараа майк заах тэр явж идэг юм бэ. Johnny. She wants water? Johnny, water. Johnny, Bella. Where did Johnny go? Just a moment. Онгоцондоо соцсон. Тэрээр юм хүүхдүүд ийм бүгд tagaдаг ийм бүгд зураг. Hey, presto. Hey, presto. Okay, better sit down. Okay, just give it to Bella. Okay, here you go. Wait. Oh. You give all of them. Дараагийн онгоцонд суудсан Johnny зурга буцаарсан. Миний өчиг хороороо зурчаана. Миний охин юу гэж байна?
What are you doing, Bella? I'm coloring the princess. Princess? Oh, I wanna see. Oh, that's so Mommy, I'm going to color the prince. Mommy, which prince supposed to be look? Which prince looks like? With princess? No, the prince. Looks pink. I have any pink. How about Johnny? You changed the amount. Yeah, look at the picture. It's supposed Oh, you're to be looking look. at the pin. 저러가 아닌데 닌 쪽은 하락 뒤에 김근을 벗지. Yeah. Let me see what this is. Oh yeah, it's yellow. 이거 좀 어떻게 Where? Airplane. Airplane where? I want the color. Where are you going now? America. America? Yeah. Are you excited? Yeah. From Korea to America, right? Yeah. Okay, Bella, are you excited? Mommy, I can't watch. I see it. Mommy, I can't see. It's ready. You see? Lighter. It's only flying. Bye-bye, Korea. Say bye-bye, Korea. Bye-bye, Korea. Yep, bye-bye.
what you want.